Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen rudalnya menghancurkan markas rudal militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 12 Juni 2024. Drone Rusia merekam bangunan luas tempat rudal-rudal Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan sistem rudal operasional taktis Iskander-M menghantam divisi sistem rudal pertahanan udara S-300 PT Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah desa Polivianoye, wilayah Poltava. Serangan kendali objektif mengkonfirmasi penghancuran 2 peluncur, 2 stasiun radar, dan kabin kendali tempur. Rekaman itu juga menunjukkan ledakan dahsyat hingga menuai berbagai komentar dari warganet. Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman saat operator dan pasukan khususnya mengganggu rotasi Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia meluncurkan drone dan granat lalu dijatuhkan ke posisi prajurit Ukraina. Hal ini membuat sebagian besar prajurit mengalami luka parah. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator quadcopter ke-58 Rusia berhasil melacak pergerakan kendaraan melapis baja Ukraina ke titik kuatnya. Dengan bantuan serangan yang akurat dan tepat waktu, mereka mengklaim sukses menggagalkan rencana rotasi prajurit Ukraina. Setelah serangkaian serangan yang berhasil, kerugian besar terjadi pada tenaga musuh. Hal ini tidak hanya menghilangkan kesempatan militer Ukraina untuk melakukan rotasi yang direncanakan, tetapi juga memberikan pukulan serius terhadap kondisi moral dan psikologis para militan Angkatan Bersenjata Ukraina, tulis militer Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman yang memperlihatkan kerja tempur awak helikopter K-52M saat menghancurkan peralatan dan tenaga musuh yang disamarkan di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan utara. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Kamis 13 Juni 2024. Untuk kesekian kalinya, helikopter K-52M Rusia bekerja membasmi habis seluruh posisi yang diduduki militer Ukraina. Sebelum melancarkan serangannya, segala persiapan dilakukan dengan sangat matang. Mulai dari memeriksa mesin helikopter hingga pengisian amunisi pada helikopter. Telah semuanya siap, serangan tidak tanggung-tanggung langsung dilayangkan ke arah musuhnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Serangan ini diketahui jelas membuat Angkatan Bersenjata Ukraina alami kerugian besar. Serangan artileri yang tepat sasaran menghancurkan kendaraan Angkatan Bersenjata Ukraina beserta personelnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 13 Juni 2024. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menyerang kendaraan militer Ukraina yang melaju kencang. Drone Rusia yang terus bekerja sepanjang waktu berhasil mendeteksi keberadaan targetnya kali ini. Setelah mendapatkan waktu yang pas, serangan artileri Rusia langsung diluncurkan hingga meledakkan kendaraan militer target. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan pasukan Zelensky. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet.
Kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika nyaris hancur berkeping-keping saat beroperasi di medan pertempuran. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 13 Juni 2024. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Ukraina menjalankan misinya dengan mengoperasikan kendaraan pamungkasnya. Namun awak dari kendaraan tersebut tidak menyadari bahwa musibah akan segera terjadi padanya. Dan benar saja, saat bergerak maju, tentara Ukraina tiba-tiba dihadapkan dengan ledakan dahsyat yang nyaris menghancurkan seluruh badan kendaraan militer tersebut. Ledakan terjadi imbas dari ranjau yang ditabrak di sana. Diketahui serangan ini merusak bagian depan kendaraan militer tersebut. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik berlangsungnya ledakan dahsyat di posisi angkatan bersenjata Ukraina. Disebutkan dalam keterangan unggahan, ledakan terjadi imbas serangan bom FAB yang diluncurkan pasukan Rusia. Diketahui video ini diabadikan oleh tentara Ukraina itu sendiri. Seperti tulis dalam narasi unggahan, pasukan Ukraina abadikan posisi rekan seperjuangannya yang dihancurkan Rusia. Sayangnya tidak disebutkan ada berapa total korban jiwa dalam peristiwa penyerangan ini. Video ini viral dan menuai beragam reaksi dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.